दिनै नोंथांमोना नुदों गासैबो ट्राइबेल मानसिफोरा दिनै मा खालामदों गुवाहाटीयाव मा खालामदों दिनै होस्रिख्रावदों ओरैबायदि मोनसे माने सुबुं गौथुम जानानै मोनसे सरकारनि हेंथाय बा सरकारखौ प्रेसार बिल्ड खालामदों आरो बे प्रेसार बिल्डआ मा नोंथांमोना मिथिनो आद्रा गैया सिसिट'आ गुबुन जेसेबां आफादफोर दङ जेसेबां ट्राइबेल दङ आसामाव बै ट्राइबेलफोरनि गासै आफादफोरनि माने सुबुंफोरा बेवहाय फैदों आरो बै ट्राइबेल सुबुंफोरनि माखासे सुबुंफोरा बेवहाय फैनानै जमा जादों जोंनि बर'निबो गासैबो आफादफोरानो दङ आरो बेजों लोगोसे ट्राइबेल संघआबो दङ बेवहाय आरो बिसोर दाबि खालामदों मा 6टा जनगोष्ठीनो जुदि ट्राइबेल स्टेटास एसटी होयोब्ला जोंनि हारिया मा जागोन बेखौ सरकारनो फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे मा जादों गिलु बालु होस्रिखावदों आरो बेखौ माब्लाबाबो जानो होआ बायदि बेबायदिखौ नोंथांमोना नुदों स' बेनि सायाव मा बुंनो बहुत बाथ्रा बुंबाय नोंथांमोनजों स' बै 6टा जनगोष्ठीया जाबायदि डिमान्ड खालामदों जाबायदि बिसोरबो स्टेट बिदों खायसेया जेरै कमतापुर स' बैफोरखौ माने जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जानो गोनां गैया बे बाथ्राखौनो सरकारनो फोरमायदों जे जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जानो मोना बेखौनो होस्रिख्राव बुंदों आरो बेवहाय नुनो मोनदों राभा आसामनि CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङाबो बेवहाय फैदों आरो फैनानै बिथाङाबो माखासे बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेवहाय जोंनि BTC गाहाया निश्चय गैया स' बुंनो गोनां नङा बे बाथ्राया सबबो गावबा गाव माने निजा निजा चइस निजा निजा थिंकिं निजा निजा टाइप निजा निजा स्टेटास निजा निजा सिस्टेम स' जियानो जाया मानो बेवहाय जों जा जाथायफोरखौ नुदों बे जाथायफोरा थारैनो जोबोर साननो गोनां जाथाय मानो साननो गोनां जाथाय जुदि बै 6टा जनगोष्ठीया जुदि ST मोनोबा जों थाखानाय ST नि अबस्थाया मा जागोन बे बहुत साननो गोनां जादों नभेम्बर दानावनो बे 8 नभेम्बर दानावनो माबा मोनसे प्रतिवेदन जोंनि माबायाव लाबोगोन ना बिधानसभायाव लाबोगोन आरो ओरैहाय बे बिला पार्लियामेन्टआवबो बे बिला गोलैनानै दङ स' बे बिलखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनायनि मोनसे चान्स दङ आरो बेबायदि जायोबा जों थाखानाय STफोरा मा जागोन बे साननो गोनां बेनिखायनो बेखौ लानानै बे धरनाया जादोंमोन बे होस्रिख्रावनाया जादोंमोन बे मास गेदारिंआ जादोंमोन आरो बे मास गेदारिं जानानै सरकारनो फोरमायनो नागिरदों जे थाखानाय जनजातिफोरा मा जानो हागौ बेबायदि होयोबा नोंथांनो खोनासं আমি ট্রাইবেল সিধা মানুহ সিধা কথা সিধা মানুহ সিধা কথা 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আমি বিৰোধ কৰিম সিধা তাত কোনো বেকাতেৰা নাই সিধা কথা বিৰোধ কৰো কিয় কৰো 1996 চনতে সকলোৱে গম পাই থৈছে কিয় কৰিছো এই ৰাজনীতিত সরকারি পক্ষ শাসকীয় পক্ষ বা বিপক্ষই আজি যদি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই সমাবেশৰ জৰিয়তে এখেতসকলক আমি জনাই দিব বিচাৰিছো আমাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ নচলিব কোনোবা কয় আমাক কোনোবা ক'ব বিচাৰে ভোটৰ সময়ত চাই লম ভাই ৰাজনীতি 5 বছৰ এই জনজাতি সমাজ জীবন ভৰৰ কাৰণে থাকিব আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ সংবিধানে দিয়া যি সাংবিধানিক প্ৰদত্ত এই প্ৰদত্তৰ অধিকাৰ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে CC2 আৰু এই জনজাতি সংগ্ৰামী এই সতীৰ্থসকলে জীয়াই ৰাখিব লাগিব এই কথাই স্পষ্ট ইয়াত কোনো লোক ধাক নাই কোনোবা ক'ব বিচাৰে ৰাজনীতিৰ সরকারি পক্ষক গালি দিছে কোনোবাই ক'ব বিচাৰে বিৰোধী পক্ষক গালি দিছে নাই আমি গালি নিদু আমাৰ নিজৰ জাতিৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে আমি একগোট হৈছো আৰু আমাৰ নিজৰ জাতিৰ অস্তিত্বক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে হেইয়াই স্পষ্ট কথা এই মঞ্চৰ পৰা যিসকল শাসক বিৰোধীৰ পাৰ্টিয়ে আজিৰ দিনত মুকলিকৈ 6 জনগোষ্ঠীক সমৰ্থন কৰিছে তেখেতসকলক অহা 25 নৱেম্বৰৰ দিনা বিধানসভা চলিব এই সময়ত আমাৰ পক্ষ যদি নলয় তাৰ কিন্তু পৰিণাম ইয়াতকৈ বেছি ভয়ানক হ'ব এই কথা মই আজিয়ে আপোনালোকক কৈ থৈছো ৰাইজ দীঘলীয়া কথা কৈ লাভ নাই একগোট যিসকল মানুহে আজি আমাৰ আদিত্য খাগলাৰী কোন বুলি কৈছে তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা জনাব বিচাৰিছো আদিত্য খাগলাৰীৰ কণ্ঠ অকলশৰীয়া নহয় 40 লক্ষ জনজাতিৰ একে সুৰৰ
কথা সকলোকে পুনৰবাৰ সংগ্ৰামী জিন্দাবাদেৰে সকলোলৈ এই যি আহ্বান এই আহ্বান প্ৰত্যেকটো জনজাতি গাঁৱলৈকে নিব লাগিব প্ৰত্যেকটো জনজাতি গাঁৱত থাকে আমাৰ এই ঐক্যতাক আকৌ প্ৰমাণ কৰিব লাগিব এই প্ৰমাণেৰে মোৰ এই সমূহ বক্তব্য সকলোলৈ মোৰ সমূহ বক্তব্য সামৰিছো পুনৰবাৰ এবাৰ সকলোৱে হাত দুটা উঠাই চিঞৰক ট্ৰাইবেল ঐক্য জিন্দাবাদ ট্ৰাইবেল ঐক্য জিন্দাবাদ ট্ৰাইবেল ইউনিটি জিন্দাবাদ চিচিটুৱা জিন্দাবাদ ট্ৰাইবেল অংগ জিন্দাবাদ ট্ৰাইবেল ইউনিটি জিন্দাবাদ ট্ৰাইবেল ইউনিটি জিন্দাবাদ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ নচলিব এই যুদ্ধ চলিছে এই সংগ্ৰাম চলিছে এই যুদ্ধ চলিছে এই সংগ্ৰাম চলিছে ট্ৰাইবেল ইউনিটি জিন্দাবাদ ট্ৰাইবেল ইউনিটি জিন্দাবাদ জয় চিচিটুৱা ধন্যবাদ।